me he tau asnita. Pea teu tutuni heni ke hoko ngahi ngau ko ini ko ha o tohi whaatatu ko uhi ko e lelei whaalu fua whanua. Ai kono whaarea taha e hoko ngahi tohi ko ini ko ngahi public document i le ko te whaarea rea. Ko uhi nai te ke ki te pire i ngau ko ini ko uhi ko e uhinga ko e mauinga ai ngau ko ini whi mau peke ata ki toa tau ngau o ko whakaatai ke hoko ko e le ko te wharea rea neonga o te ke lau. Pai kai ki tau te pire ko uhi ko makatunga no te pire i he lakanga pare bia ai a ko o whawhisi. Hoi ki te tau hokat lewa ki he toenga ngā ue ko hanga mai ki he wharea rea ai a ko uhi o ko ata e sea e pare bia teu wakai lewa ki he konistu tone ai a uha iai ai harafononga ki hono whiri ha pare bia fo o hapia i he schedule fa tatau ki he kupu ni manoa ai au ku mau ke whanongonongo atu i loto e ahonga full me taimu ata e sea ki he pare bia tau lauia koe ahoni ahurua ki a pompongi e toki o atu e ngai whakaafi ke kau whawhonga ki o mai ha mo whotu o whatatau ki he konistu tone. Koe taimi tuku mai konistu tone koe aho e tā wha ke whaho mai aha mo whotu candidate ki he lakanga o i pare mia. Koe aho e tā wha koe ni o ku ngari e oshono lau ki he aho ua tolu aho monite o Disema. I ne pehe te toloi whanongonongo lewa tau whare, ki tau whatahe aho ua wha o Disema, o tok whakakato ai tau whatongia whatatau ki konistu tone, ai o ka mahino pe ai kone hiri pe aho tā wha o tuku atu whakamari ki mo mai ha whotu. Kua pau ki tau whataho whiri i loto e aho tolu me aho ko ia. Koe tau tutuni aho weiki, o ki te aha asnita ki tau talangai. Ka pau ki aha mou whehui ke whamala alo whakamari in tuku atu. Me mai tau pitu. Sea tapo se apa tapi ko me mi pa whapapalahi e pare mia ta mo e whakaukau whapapoto ki he ne whawhisi. Sea ko hake pe mea ko ni ke tokanga i wharei as a point of law. He ko na o whakaukau ke tuku wange pe ka ko lalawe pe he whakaukau sea mahu inga ai tau whakamau po opo pe. Sea ko whe o hake ke ko whe hui ati ki a koe ke whamala ala mai. Ko e whakarea koe ku walwha e wha kupsi iwa o peheni. Ko pau ke whakahoko a honoare ai o ha whakotu ki a pāloti ke whakamalo i ai pare mia o ikai ko hatoe a senita kehe. I he taimi e whakahuai ha whakotu pehe ki he a senita o e wharearea. Kai oua rewa ke mahino o i tūtūni au whangatu ki he whakotu. Ko ho haagei sea ko ngā. O kahu mai e whawhisia o oswa a senita i mai. O whakatatau ki he lao sea. O ko manawa si ke tau hange ku miscarriage. Hange ku tau kamata foi processi. Pe tau attend tau toria ke foi asenita kehe sea. Koe whakawhisi that is a different asenita. Processi e tua me vai pare mea mai afio. Kata pika ki whatontona sea. Kata koe lau mari e tau peke mahalana tau ngā ko whatontonu sea. O hange ko o mea koe whamalala ne nai. Koe taimpe ko whotutu koe mahino koe e lao. Mua e ko nistutone pe tau rohi ke lao. O pasi wharearea, hau ke lekulation. Pea toki hoko ke ngahi tūtoni. Ko whatontonu ia sea. E kei maolunga pe ai konistu tone hange koe na ke mea aki. Tau whoki ke kupuni manoa. Timo e koe ki whatontonu pe sea. Malo. Sea. Ko koripea ke minister ke. E mama le dei pe he. Ka o atu e whakaukau he wai ai mea mamusia he. He te tau lau. Ai tau foi iuten koe ni koe ha.
He kono ke hen sea. Kup ni manoa ei. Mo kup ni manoa pi. Ai konistu tone sea. O hanga kup ni manoa ei o tuhu i mai. Ai fonga. Ko foi process flow. Foi fonga ko ia ai ko ne ave ke te pile uaki. Ave ke te pile uaki. Ko fare ani sea. Ko pare mia. Klaki ke tu ma pe ke nga ki tau lu pe ke mahino pe ai poino ko hanga o ake te ria na tau hoko atu o tau mau ai lao kup ni manoa sea one o mai e afunga ngau ke kup ni manoa pi o ne o mai e afunga ngau ke ka ko poini foko hanga o ake ko os activate kup ni manoa pi o whakatatau ke toi tutuni, os activia. Pau hangara wa toi tutuni ta ofe fare ke toi o mai ha asenita fo o. O hange ko mea ko ne hoko mai pongpongini. Ka koe pathway. Ka ate pathway ko o mai he kup ni manoa pi ke tau sio ai pa mo pathway ko o mai kup ni manoa e. Arriva ke pathway ko kup ni manoa pi. He kono hinga ko os activate ko whakata ia sea os activate for processi ta of tau tolu pa ko kupsi tolu o ni manoa pi pe hono whakarea ka pau i loto i he hoa e whavalu o e whakata au ngai o e whakanofo e paremia mo e kotoa e kau minista ko hinga ini sea ka ko pau ke tau whakakakato ai foi process o kupu ni manoa pi he na os asenita ia he pongpongin. Ko atu pe whakau sea ke konga tau o mai foi hoa pe whaval ke tau fuotu ki he afio hapare mia ke ne hoko atu. He tau fuotu ko he kupu ni manoa pi. Foi hoa pe whaval. Sai. Tau pehen lewa sea. Ka parawa o se fua whavalu te ke tau loto taha wharearean ki hapare mia. O koanga rewa he konistu tone, aluiwa kilalo he, kupu. O ihe tui ke ne whakanofo, hapare mia whakataimi. Veteki mo wharearea, fo i mahina e tolu, pea ui e whirilahi. Ko kuhinga sea, ko inga koe halafononga e tofi mai. Pa koe ne whakanofo ka he tui, hapare mia whakataimi, kupu si i, o pe mai rewa, iha whe mahino ati rewa e pare mia whakataimi, pea mo ene afio, ke ne whakotu hakapineti, ke na whakotu hakapineti. Se whakakakato ake foi processi. Kore whatontonu i whaponga ka takipe la marire rei. Koe whatontonu be sea koe. Sea, o ko kore ke tau whibua minista, ka e orewa ke osi he ukai ko mean ke tau whakiki. Koe tau whengan ke tau kumi ha mama, he koe mea peko whamatala, koe mea peko mai ko ni suto. Whatontonu e kuisa me mai. Koe whatontonu he ulere mai ai whafofonga e tapau he moia i he kupu ni manoa pi ka pau e whai ha vote. Ke whamalo e pare mea ko tau o si mawahe ta tonu me iai eksea. Koe whatontonu ia. Sea, koe hingai e whamalanga, te kei ke kakato, os activate ia. Na tau hume ta tau pompongini os asenita ia. Ta ofi tau tolu he lau, ke tau te o maha asenita fo o, pe make. Kai o whatever ko wa whanga tuku ai VONC. Foi mea koe ke te whemau ke tau whakikiki ai. Ka koe poiti koe, he osi koe, osi koe ni ene whakawhisi. Te kei ke tau whakakakato, ai foi miscarriage koe ni. Hangeha foi. Whatonton ha pai tato. Tapu e whaituna eksea, tapu me whare i kini. Eksea ko whatontonu, o te kei ke tau whakaha loto, ke whakahoko e vonsi. Ko whatontonu ia, o ko osi mea ko tau area ki ai, au whakahoko aho tutoni sea ka tau malolo. Sea. Malo sea. Ko kore tau ke tari mai mua foi whehui koe ni. Ko foi whehui, pe kua os activate ai process o e vongi. Ka pau te ke tari i kai, holomui e whakaukau. Ka pau te ke tari i o whakatatau ke mata i tohi, o ko mai i he kupsi i ua, o e walu wha e wha. E to hoka te uwhamaranga sea. Malo.
Hoi te koe ke kāke o ake kupu ni manoa a kupsi ua si ai konistu tone. Ai koe kupu ni manoa a kupsi ua si o pau ke mau he paremia ai lakanga kai oua ko pekia whakawhisi e ko whakatai au ngai hono whanofo hiri hano whakangata e ne hoko ko a whawhawhonga ko whiri i au hinga ke he ange me hano veteki o e whare adea. Ai koe kupu ko e ni na tau whanongo pe ane uhu ki e whawhisi mai paremia o whatatau ki kupu ni manoa a. O mai lewa kupu ni manoa a ki whawhihoa naki aki e tau tohi tutu nui. Kupu walwha e wha kupsi iwa. Ai koe kupu koe ni kua pau ki whahoko anu area o a whautu ki a pāloti ki whamarolo i a paremia o i kai ko hatoe asinita kehe i e taimi e whahu ai a whautu pehe ki a asinita e whare area. Kai o whatever ke mahino ai tūtuni a whatuku ki whautu u. Ai a koe mea kuku o mai koe tonga tap fitu ko ne whehu ia uluaki pe kua whautu ai whautu koen ke paloti ki whamaloro i e paremia i he whare rea pe i kai. Koe tari no ki ai o tike ki whakakato ai proses ko ia. O makatunga i hono whakau e asini taka ne tike ki tawa o tau ki hono lau uluaki. Pe hono lau. Ai o ki whakakato ai kupu whika a walwha e whaua whia mau ke lau tike ki tawa o ki ai. Ua ki ai malohi angi tau konistu tone ai kupu ni manoa a kupu si i ua si ai a ko os whapapahe a honi i e tohitari mene awhio ko whakawhisi paremia. Ai a koe makatunga e ua koko ato e tau ngā we. Ulua ki, os kakato tūtu ni konistu tone ki e proses hono whakawhisi paremia. Ua, koe ngā ue ke tuku hifo paremia o ku mut e taimini. Pe hono whakarea taha o whakata e aunga i lewa ko uhi o puri e tāketi nei uhinga ke whakotu u. Mate lewa ia. Ai o ko hono whauhinga whakalao in ho eki. Ko tui peo ku mahino atu ai mea ko uhinga atu ki ai. Mea mai tonga tau whitu. O whamalo tau sea. Koe whakotu upenia he ku kehe. Ai whakarea kou ke o mai, mai whakarea kou o mai he kupu. Walwha efa ua. Koe whakarea kou o mai walwha efa ua. Taimi e whakahu ai ha whakotu pehe ki he asenita. Kai ki tala mai taimi e lau ai, taimi e tipeiti ai, taimi e tari ai. Koe whakotu koe he asenita o kou lau e au sea une activate lewa foi process. Koe foi process koe a o ku pau kua pau ke whakakakata. Ka pau te tau heni ai foi process koe a. Koe asenita koe whakawhisi koe tari hene awhio. Koe asenita ke hea. Ka kou o hake pe au sea ke whatonga. Koe mea ia o uhinga pe au ki ai ke tau pay attention ke whanki particulars pehe. Ke ririu ki he foi vote of no confidence. Tonga whitu. Whatonga i mea ke tokan ki ai. Oia. Maro sea. Kai kehe. E kei tuku lolo pe pelu la ai tau tohi tutu ni ki he kupu ni manoa a. E kai ki lava e tau tohi tutu ni mo e tau whonga ngā we o whasisi pe whakatai au ngai ai whakawhise pare mia. Ai o makatu o ngai ai toenga tau asimita. Ko whatonga e mea ke tokan ki ai ka he taim ta tau pe te tau tū lolo ki he tutu ni konistu tone. Koe ko haku o hake a weni. Koe uhinga ke whakakikihi ke wheitona sea. Koe ko hake a weni ke whahado, ke leiri whai. He koe kupu nisu tone pe me kupu ni manopi. Koe kupu nisu tone pe. O whakaivia he kupu ni manopi ai tohi tutu ni mo whonga ngā ue koe ia. O mai pe ai. Ka kupu ni manoa ai Koe kupu ni manopi o nehanga ia assume o mo ui e kupu ni manoa, kupu ni mataha. Whikau aki pa mo e paremia.
O kika hataha ia ke whanai he ni manoa pi i he ni manoa ei. Aia o kutai uhinga lewa ni manoa pi e ko uhinga o to ai me asnita. Oi, Koia. oi, o whamalo tau sea. Koe pepe si pe ia, ke tau mau tatau. Ka ko whamalo atua, malo sea. Ka koe i siupe, iyo. Hoiki, koe ni manoa a whekao aki mo pare mia. Ni manoa pi whekao aki mo pare mia. Koe a whahu mai pare mia, pi koe tau voti ke tuku ki tu a pare mia. O ka pau whawhis mai pare mia he a, koe ne osia piu ki ka mea ke tau ngau ki ai. Pena o oskamata a ne uhu a ke uku whamalanga ki he whahoko hoko mo i iwi ai lao. Ka pau ki a mea whawhekiki mai ki ai tau toi tutuni, ore peko ni stu tone. Pe koe iau ki tau la whahalaki mea kua osmo koi kia ne a Fiona e lau ka kato atu. Pe toko ospe nyono lau. Ai o ka pau mahine mea ko ia hoik, tō mau pe asenita na os whamatala atu, au he tā wha i lota ahongo fu te whanau no matke o mai hongo fu tu. Ek no pere tō ngatapu mea mai. Tapu me whaituna sea. Sea koe ke whakakiki, whainga mea. Ka koe peau ke whaka mama mai. Mahino o tare a whakawhisi ai paremia. Ko ki nau tolu i mua, koe whiri he paremia. Ko whiaha koe ne tā wha o tuku mai. Ko hai o kutaki a pule anga he wei taimi ko ia. Ko mea pe kore ke nea whio ke mai ha kabineti whakataimi. I lo tonga taimi. Koe ke mahino koe ke aha ha whakamaala ala mea ko ia o hoka mai pe whoki he ni manoa ei si. Ka koe ke whakamahino katapau e malolo pe koe whakawhisi. Ko hai lewa o kutaki i he pule anga. E tuku peke nau, he kou whakarampe sea he nai he mea i ko hi mai hoko. Ka kou hi, he koe ke tau ila, koe nga tula tangata whai ang halape. Ka kou hi, koe ngahi nau o pia nau tolu, ke whai aho e taha whaa koe. Kore ki he kalaki Ke tu whaka hake, toki whamala mai sea. tu hake lau pure anga. Kup tahawal kup si iwa. Hoi ki koe lau ke pore anga, kup tahawal kup si iwa, koe tokon pare mia. O pau ke mbau mo ngawe aki he tokon pare mia, a iwi ko tope, pe o pau ke ne whai, ai ngahi whatongia ko tope, o e pare mia i he taim pe e kai lawai ai pare mia ki ne whai, ai ngahi whatongia a hono lakanga. Ko uhi ko hane mamao, maha ki ia, pe ko hau hinga kehe, kai ua ko toi whai, ai pare mia, hono ngahi whatongia ko ia. Ko e kupu pe eni o ku lawe ki he taim ko atai ala kang ko e pare mia. Pea sea. O kuhinga ka te au, e kei lawa pe ke whai hano whatongia, o kai ke pehe ia ko hi koe kuhinga ko o iai he ahoni. Tako tui pe, ihanga e kutui, whakapoto, e whakatawuru whola ke nia whio ke maha, kabinet whakatai. Ko hinga pe ni he, iha pe u whola watu hange ko, pe ore o mea, pe whare mahaki. Ka ko mea ko hoke ani ko te whakawhisi ia ana. Kei mo lau maari e rei pe. Ko e sea ko mea pe o whimau ke yo, Sea. Tapa mo i whituna sea. Tapa Pai tato, mo i whare egin. E sea ko mea tatau pe eni nai hoko e o mauto. E taina e peki ai e pare mia. Nai hoko atu pe se misika e leo leo. He lao koe ni ko ke mea mai aki. Kane kai ke te aha toi tu unga pe ia. Koe ku watu pe he ko pusi teni eni. Pe whataha pe. sea. Pea mo e lao koe ni sea. Malo. O malo pe ke whamala mai koe. Sea ka kou hi he kou
na ilo le pe ngai me ko ho ke a ko ia ai nga we aki ai nga hime nau ai pure nga ke nga hime ke na ta fa lao ka ko fa na ya tu pe he ko i ka toi a ko e ta fa ko du bai na fa ka poto ke mai hatai kabinet fa tai ni ha na fio ko hi ke he ko filia ne na fio ko filia baremia ko au te baremia ka to na ad mo na to Magosia. Se. Kana pe ke te hot pe. O ku ai meriti ai poinyo o hake he no pere. E huinga ko ni sea. This is a peculiar, unusual situations. He kono moni hange ko grau. Ko te tau launa e tari whawhisi ke kakate processi kono tifitia. O vote ko os executing. Ka tau hoko he foi process ko aho e whāwalu. Ai mine hou e whāwalu. Pea ka pau sea ko at pea e whakaukau, pea ka pau koi ko ia. Koi tūka e kupuni manoa te pire koni ki he whamalolo, ki he whawhise pare mia, koi whiri. Alangi ki he te pire ilano. Ki wanga wate, ai whakaukau koni sea ke tokoni he kuhange koe wharea no pere, tatari mai kakai, tatari mai na fio. Koe whai whakatagau whahe lau pensea. Koe whai whakarea, ma uia e he sea whakataimi i loto i he aho e hongo furu ma wha. Me hono whakafo i o tohi tūtū ni. Pea hikai ngofua i a whawhawhanga ike. Koe poim kuhanga o hake sea i loto he aho e hongo furu ma wha. E ngai whakotu koe ni. Aia koe aho koe hou e whamalu sea o whakapoto pia he anga iksio. Kei loto pia koe tau tari koe ke au o fulo loa. Koe poinia kuhanga o hake. He ku natula kehe nia mohana whakotu ha osi ha whiri lai. Natula kehe. Ka tau ngau e pe whakapoto sea. Koe poini ka pau ko ia. Ka pau tau kawe ko whai. Koe senario e nia o who ia ke he whare. Ke rotonga pe koe lere foi process koe hu he fihie foi process koe. Pito was mahino ho poi nia koe. Koe marosi. Hoiki. Ka mea koe niu ki tau whiriwhiri mā nako hono lawe ko nistu tone. O ki kai ko hapa whei ki te hua pe o whalaka me entree o whangaton ke dessert. O ki kai mea pe he hono lawe ko nistu tone. Koe nima noa pi, ka mo e kupu koe ku haa koe he lau koe ki he pare pia. O sa mahino mai pe ai ne halafononga. Koe taimi pe o tau ngau e ke kupu nima noa pi ki he vote no confidence ni, o ngau e toinga nima noa pi ki he hoa e whāwalu. O os hina uri mai pe ko nistu tone, mga tuunga he ngau e aki he pare pia kupu nima noa a, kupsi iwa si, ko whakawhisi mai, tutuuni pe ai kupu ko ia ke tau whoki ki he sketcholo, ai au ngau ki hiri ai whiri lahi. Ai ko sketcholo, pau ke tau mui ki ai o ke kaitoi si whai hoa e a tawha, hono whanau nonga ke o maha mo whakotu u. I lawe ke tau o mai hoa e whawalu koe i he photo no confidence ni, o whapipiki ki he sketcholo ko ni tutuuni mai a tawha, ano whanau nonga ke o maha mo whakotu u. Mahino ki au, o ki ai ai toke ke heni, ka mai tai whalala he pure anga o toe, ma tuunga he mea ki ai e no pere tonga tapu. Na peheu ku toe hanga he kapneti o leo ai tokon pare mia, o whai hane ngā ue pango i loto i he aho e taha whao tukua ki o mahu mo whotu. Koe kore koe ki he ne awhio, haueki, koe ne awhio, koe tui, ka tau whanua whakonistu tone, koe tui whakonistu tone, e kei tariui pene awhio ke konistu tone, pe e anga kou whakai ki ke hakupa konistu tone, tene hanga whai ia e ne awhio, ke tuku hifo e kapneti, tu kehe pe hono tisau pe tuku hifo katoa wharea rea. Koe taimpe toki tuku ai kapneti ki tuku, whatatau ki konistu tone, koe taimi ko whamalolo e pare mia whatatau ke kupuni manopi.
Koe whakawhiska pare mea i he kupni manoa ei, o tu mao pe whatunga koe ni ai kapneti, pe au tau whoki rewa ki he lao, ai pure a ngā, ole wa ai e tohon pare mea. O os mahina u mea koe hau eiki. Ki tau lawa tau tohe tau whemea aki he whiawhini, o furifurihi moririo ko nistu tone, koe mea ki tau toh whakaukau a mui, i hano whakarere i tau lao, koe uhiu tiki ki hoko ha mea pehen. Koe fuafua taimin ko hoko ha mea pehen, kau tau whakatonga ai ngahi, mo ni mea ai malohi anga mo e vai anga tau ko nistu tone he ahon. Koe mea e wharearea a mui ki ni tokanga whaton tono e tau halafononga, kau tau whatonga e ahoni o kia ngahi matawai vai, ke tau tok saupulu a mui. Ka i ahoni, tau tarui ka kato ki konistu tone, pa koe mea tutune konistu tone. Ka pau mea mai konistu tone, aho tawha, tau aho tawha. Ka mea mai hoa whawal, tau hoa whawal. O te mo whiri konistu tone, o lau whiri manako. O kiko ha whonga e ke whaoa e tau lau, o kiko ha whonga e ke whahoka ki tau ngāwe wharerean. Ngā taia ho eki, te toloi whare ke aua wha o tisema, mo mea ki tau keresi. Pea koe keresi tau eki ko Sisu Christ. O whalahe o toa ko tamai, whio la Maria Manion. Kia ki tau tol ko toa hawan, whaipeta ngata. Amen.